public hearing balakhat pelong de Meghalaya State Pollution Control Board hashnong min kri East Jandil District menda kasni kala yai bet hadu ka bakun bat kini ka public hearing ke de halor jingtmu jong company MS TNE Cement Private Limited ban klong yu motion na ka wei ka par ka bahe khatsan point arpnyo hectare hakani ka public hearing kila don nyongun ki balai jingkran halor rinsan ha ka ba baro ki bakran kila ke jingkershan ka company TNE ban klong yo motion na min kre limestone mine ki nyongut ki bala ai jingkran ki kenthop udalo ilaka narpo uman bha kendo wahe shnong min kre ba sani bare secretary sutnga boundary ilaka narpo ba Silent Singh ba Fernando Lamin ba Ban Yali Pala ba Anthony Sume ba Suni Bare ubana Rambai wahe shnong minkri urong baha ka bedei bat kini ka public hearing ka dorbar shnong hadin balaya bishar panya ka shnong kala shime ka rai ban ai ke jingkershan knang ban dubyo kila jingmentoy ya ka shnong ka thau bat ngech scam ba dagane ke jingkershan ka shnong kanyo ke jingmentoy na benta ka shnong ka thau bat ukerpa di bor badai pe bakin ai ya ka clearance bat kmilin tiru ba ka kam kan ya bet ya venti member secretary MSPCB uba J Hermang ulo ong ba kan ni ka project ti motion jong ka TNE Cement Company ka hapa po ka thop jong ka B2 bat hadin baladap ai ya ka term of reference TOF na ka State Environment Impact Assessment Authority SEIAA kabadeiru katanat kabala ban ai ne ban pindu ya ka environmental clearance but ka kamram jong ka MSPCB ka long tang ban khat pelong ya ka hearing ban pensngau padpa ya ka public hearing la penya de member secretary MSPCB uba J Chermang but le don langru environmental engineer jongka MSPCB uba YF lalu uba CP Maukon but uba alert Nongbri kibede ki ADC East Chanda Hills District inong song shnong na minkri ba na ki shnong bamarjan lembat ki riu rangba nagathan lembat ki nongtre jongka Hill Cement minkri Pawang IP atau lamba ki kendang ki kepada bo hapok ke EIA lenega environmental impact assessment ara jambru da bodi gini ki procedure ha kawa kani ke company TNE Cement da apply ki ye gator sida ong itor emlidi ki kategori project wa ha pule yo environmental clearance di kategori A kawamut ki wahab hapok jingpet jingyo yang ke ministry dan yang ke betul sentral. Dan kategori B2 wan hapi hepek yang ke state ku hapok sia wa ke state environment impact assessment wa ke state expert appraisal committee. Hawa hagani ke state expert appraisal committee ngamanela kau member secretary yang ketaga committee. Dan kini ke particular project ini ke waya chong penapan senyal ni sengi hap kategori B2. Tahad hadir pada grant yiki ia kotor dan ia term of reference na posiang daman mandatory yiki wahab apa lagi ke tam prosedur yang ga ia ko and the screening the scoping public consultation juga appraisal ini besar berkurang yang kemudian di Cement Private Limited mungkin untuk hanya bermain ini kerja terjadi mangga jawara perbit i tangga i kami bro ibu M dari Jimbuna dari Teluk to upriang bayi ini wa borok ini to gambar gayong lain tak next ke mala wa kejingman gambar yang kau ni to upriang bayi ka kam kata kejingger ku kau eu hanya habis the authorities and the company to ensure proper environmental protection, priority job for local people and community development support.
If these responsibilities are fulfilled, this project can bring progress and benefit to our village and surrounding areas. Presenting from one of my team, we have come here with one motto and one purpose, that to support for development, to support for each and every thing that the TNE we should be implanting for the next few months and years to come. Therefore, we stand again to say that we support. Thank you. Hejing itu baganiga hearing kawa pemang hejing itu baganiga Menteri Limestone Mines kawa rauti daganiga TNE Cement Private Limited apa ganiga senang ngajong i kawa jinghe adu kaksan poin arhunyau hektar naliang yang i kam gachnong hadin kejingi chong bisar punya badahi bila ya kata senjam wato usimi ya kata garai dagawa bahaga umiat dagawa uyo ya kata jingmentoy yang gachnong kataw yang i